Ini bulan Rabiul Awal. Ya. Salah satu keistimewaan di bulan ini banyakkan bersolawat. Banyak solawat. Karena kalau di Yaman, Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim, Habib bin Syekh Abu Bakar bin Salim, guru kita di Yaman, itu selalu menyuruh kita salawat. Kalau masuk bulan Rabiul Awal, dia kasih langsung salawat, sighah salawat yang dibagikan kepada seluruh santri dan disuruh baca. Anda pas di sana disuruh baca salawat, kasih sighah salawat. Salawatnya apa? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin muftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman naimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dharratin alfa marrah. Baca berapa kali? 30.000 kali. Ustaz baca? Alhamdulillah aku baca. Ada punya teman akrab orang Afrika. Satu hari dia tanya, Kamal tersalah dia, udah selesai? Alhamdulillah Kamal, udah selesai. Wantakin? Aduh adalah, belum membaca sampai hari 30.000 kali. Banyakkan salat. Man shalla alaihi salatan sallallahu lahu biha asyara. Siapa orang yang salat kepada Nabi sekali, Allah bersalawat kepada orang itu 10 kali. Wa man shalla alaihi asyara sallallahu lahu biha mi'ah. Siapa orang yang salat kepada Nabi 10 kali, Allah bersalawat kepada orang itu 100 kali. Wa man shalla alaihi mi'ah sallallahu lahu alfan. Sallallahu lahu bi alfan. Siapa orang yang salat kepada Nabi 100 kali, Allah bersalawat kepada orang itu 1000 kali. Wa man shalla alaihi alfan lam tamassahu an-nar. Siapa orang yang salawat kepada Nabi 1000 kali, neraka tidak akan menyentuh orang itu. Wa man shalla alaihi alfan lam yamut hatta yubshara lahu bil jannah. Siapa orang yang salawat kepada Nabi 1000 kali, orang itu tidak bakalan mati sampai dikabarkan kepadanya bahwa dia adalah salah seorang yang akan dimasukkan ke dalam surga.